September ni som ni le pasari kumsang ni som ni pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai le thau ule Ukraine in donut te thina le chetna rap thak tak te athen mek lain US presidential election race sa partin beina tan han mangjui jela nimin jing zirtom na jinga khan Donald Trump chuan niwiaka Trump tawara Ukraine President Volodymyr Zelensky nen anin mudonani ti asaya rang takin Kamala Harris chuan heme chungchang hi aron soijui ngala Donald Trump le a campaign team te hian Ukraine le Russia in dona ti topna tur chungchanga hian rom manna han nei ani ti voitam tak an soitoa Massachusetts in petura rotna chawani tin rang takin achang let zui hane The Guardian chuan Donald Trump le a campaign team ten rotna han nei le until tum hi Russian President Vladimir Putin rotna nena thilin ang hania chiang takin han soitaila remna siam tura rotna hanilo hati Harris hian asai chunjom zeldan chuan remna siam tura rotna lam chu a hoilo mai nilowin Donald Trump ruam manna chu inpek na in surrender tura rotna nia Ukraine territory hanram bung thren khatte Putin nena pek hi until tum ania chu thil hlom takle pom thailo top unacceptable bulani hati tuntrum presidential election a hian indona lian tak khovela mun nia atheng meka hei hi in beina tan an mangna sahlea abik takin Ukraine indona phei chu in beina tan man na sat zual hania Donald Trump point Kamala Harris sin apu na hi angoi san mai bik lowa media rang te pon zona hanzot nam leboka Masa Donald Trump hian Ukraine remna le muanna thentira indona met mitura arwa manna hi tun thleng chuan hala soi du lo zela Kamala Harris thu soi ha chan let na Biden le Kamala Harris rural chunga mipuita torna le thilrap thak tak lo thleng to ta chu ti top kan du ni ti kan soi mai chawani hati media person ten zona hanzot zui ngala hein dona ti top tur hian Ukraine hian anrambung thren chung mun thren khatte Russia nena hian apedone mi tia anzona chu inrem na pum hlum nilo inrem lailok na thren khat kan nei phota tula mipuiten zalen na le muan na hanai phot hi kangai poimo masak chu ania nunna hlutakla thina tam tak thlen tu le boral na le chena rap thak tak thlen tir tu hi ti top angai ani atia The Guardian chuan inrem na tuan tling hanai thaina turatana Peace proposal anai tur chungchang ero chu engma detail takin hasoi du lowani hanti The Guardian hian report unpack chunjom dan chuan Trump hian Vice President atana athan running mate JD Vance chuan Russia le Ukraine indona chungchanga hian Harrisin apuna tam takte chanlet na nithayangai turin thutsoi hanai boka JD Vance chuan Russia in Ukraine runa Ain rol zui zel na tur hi dancha phot atula chuwang chuan demilitarized zone siamin rampani sipaiten hanpal tlang remti lo na mun ral thomeng chi po select remti lowa khwa khir na mun frontline dungtluna kul nget tak siam hapoi moni hatia hemi chungchang hi kan video kalta lampanga khan report kan ron nei toa zircheng tu rang ten 100 dan chuan Donald Trump hian ramria US le athurol puiram sipaite peacekeeping force atana thonlu hi athil tumnin ahriata tichon ramria demilitarized zone an siam chungjong le achung zone vanbo rok jong tepo ralthom hlom tak manga strike an nei thrinte ti topna turin ven himna kalpuitel antumnin anringani kha Tichuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky point Donald Trump laka hian rin na angat tiel niin ahriata Donald Trump hi Trump tawara in muturin ngen na asiama Donald Trump point Ukraine President nan hian in mu RMT thule in dona ti top tur hian in hrathiam ton taka thaitop chua kan beitlan hangaya tin Truth Social le X platform atte aron post bok ane Hei baka hian Donald Trump chuan mipuite thabar le mangang taka hanom laite nunna tam tak chana ram hroi tu te GI taka hanom mek lai hian dot soi mang Kamala Harris hian
heng tornarap thak te hi political advantage satana man tuma dot thumhanga in beina tana aman thin hi topsan ngal turin kaduani hati hebaka hian Trump chuan Ukraine le Russia te hian president atana thlantlin kani chuan malak na tur kan nei krang te hrethiam ton taka do thei taka hanom theina turin tuna tang hian loin siamram lok turin kaduani hati bok Donald Trump running mate J.D. Vance thusai chungchang hi Donald Trump chuan nem ngeta hansai zuina lanei lo masala expert ta chuan 100 danin J.D. Vance thusai hi anthil tum lian tak pakhat chu anuina khriata mase tun thlenga ale lam Russia le Ukraine ngai thalo taka homtir tu chu demilitarized zone hi losiam don ta se frontline a siamani ang ti chawin J.D. Vance hian hasoilanga Indo ma Russia le Ukraine in rina border ange hansiam dona tuna Russia le Ukraine in Beiton mek na Russia in Ramalak bel mabaka hansiam don ti hi ale lam hian khriat andua Russian President Vladimir Putin point tun naya nuclear ral thuam asailan le fotak na chan po hi hei hin in harkhriata anram lak sat chu saka norkir tur hian US le athurol puiram ten chakzoka manron lak hi ahlau thong ni in harkhriata loin frosak lok nan hei hi amang ni in alang bokani anti tichuan Donald Trump thusai chungchanga po hian analyst ta chuan demilitarized zone hi bordara Donald Trump hian siamatumani chuan disengagement haum phot angai dona Ukraine sipai te Kurds region atangin hanin nukdo kanga Russian sipai te po Ukraine marlampang rampung thren anlak to tangin hanin nukdok bokanga mase disengagement process kalpuyani thaina tur hian Trump hian malak na ngetle chaktak anei phot angai dona chuan in biakna dokan khat kila Ukraine le Russia te in biakna nei pui phot hi atin zon ta tichuan Donald Trump hian atram masa khan Indo-Pacific region lampanga Indo-long rual hatirlut trau toa North Korea vaudai turin poisak nei loin malak na halo nei to boka tichuan in biakna manga soifel thei ani lowani chuan Russia laka hrek na pek hian omzia nei lowani ti alo sei to boxia ati turle du than tur om chun nia langta chu South China Sea Philippines tuipuite Japan le Taiwan Strait vela tuipuya halo chat to thinang khan Russian sipai te hi Russia leilunga machon lowin Ukraine ram chunga anram lu hlen tuma ommek Russian sipai te hi Ukraine leilunga abei du jok anring boka tichon Russian sipai te anor chok thaini chuan Indo-ma Russia le Ukraine in rina bordara militarized zone hi asiam mai thaini hantia hemi hi hani lo vek chuan tuna Russia in Ramalak chinatanga manson zel thailo na turin Ukraine ram chunga anin domek na frontline a hian demilitarized zone hi siamin in biakna kalpui thatle arot anring bok ani hei hi ngai dan le rin dan mai tia ngai tha thai chu ania Massachusetts rol chuan khovel media ten hei hi han ngai thalowa hunrei tak chung oto Russia le Ukraine in dona nasataka thak thenga soidang lam thei tu ani hi hanrin wang ani tichona hlom zonga han ngai tu chuan Russia hian khovel mit mai veng mi alowin aram lak chin te chuasan tumlowa US hi habeile tani chuan in dona hlom zok full blown war hachok thayani hantibok Ukraine in dona le US politics borok te ain kung kaya wangin kan han soi pol deu nuai ani ole Middle East boina lampanga kan beng in chizui dai teang US le France kai khroina nuya Israel le Lebanon Hezbollah firfiak poltain kara in ka haina puan tumin chak takin malak na haumeka heti lai hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan in ka hai puan ani nuwa po Hezbollah beina chu ati top don lawani hati international community ten Israel hi ngoi ria firfiak poltalaka in beng dai tura annor na hi Israel chuan anpom lo hulhwal ni in hriata tichon Prime Minister Benjamin Netanyahu thusoi nem ngena turle Israel in Lebanon Hezbollah firfiak poltalaka baipui thak na kalpui chunjom na turin nizan lama khan Lebanon ramchunga van borok lamatanga in run na turu thamzat mai chu Israel hian akalpui zui leta
Israeli Defense Forces ta chu Lebanon lam hoi hian thlipuyang main han thok chuaka Lebanon ram chunga firfiak pol hote han vanoi le ta chiam maya The Guardian in han report dan chuan Lebanon a hian bom hlom tak tak mai hapuaka mei khuin khopui chungte hakhuluk luka mun thren khat ta chu kumzatam tak kaltoa mipui chen to lo na mun khoram hlui takang main nut chia ania tichon ni jana Israel chet na lian tham takawang hian Lebanon ram chunga hriat thai china mi somkwale panin nun na hanchan toa Lebanon a chan chuak tu pol thrang ten chan chuan na han thok mek zela liam turle nun na chan han punbel mek kani antibok beipui thak lai hian Israel fighter jet thanem takmai Lebanon van boruka hian mu tur hanoma hetiang takana le thokrip takmaya Israeli Air Force te jet nahi Lebanon sarkar sipai chakna le Hezbollah sipai te chakna tharui mangchuan dan cha thei hanilawani hanti Israeli nazoka Lebanon ramchunga jet na hanai zui zelta ka wang hian nizana vek khan Lebanese Foreign Affairs Minister Abdallah Bohabib chuan Israel lakatrangin kanram chuan thilhlom tak amachon tameka meipui halang maya chak taka indona boruakin ahuam chin haron zau chau mek lai hian a theina zon zona UN hian mala dang chaturin kangenani hatia hebaka hian US le France baka anthurol pui ramdang ten karthum chunga tana ceasefire in ka haina puangtura manlak na hi kathopani hatibok Lebanon Foreign Minister hian indona hachuaton nuwa engtiklai main diplomacy hi olsam takin kalpui thei aningai lova mase Lebanon sarkar thirna tangchuan diplomacy chawlo hi chu civil mi poisoi lo tanun na ven himna tur kongdang haum lawani hati tichon chuin ramlai lok na ceasefire agreement chu a hlotin lo hi Israel sarkar kuta hain ngata rampani ten kanpom veveni lo chuan two state solution rampani ten karabuina chinfel na hi haum tak tak thaingai lowang hatibok hei hian UN baka tuna malamek tu US le France in ka haina tana manlak na konga hian Israel hi nazoka pressure pea nor turin adu thu hasoina ne hantibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu UN General Assembly a tel turin New York khopuya hatuma New York khopuya than hian media ten hanlo boboina sahlea Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan media te zona changin Israel sarkar dinnale kan policy chu achiang hlani hatia Hezbollah hote hi Israel thachakna zongjong nen kan baichun zom zeldona kan thil tum zongjong te kan hlen chua kan gol chu kan thlen malo chuan kan top don lo chung kan thil tum jinga chuan Israel marchak lampanga chengte an chen muna hlom dangom mi lawa him taka han kirle hi ania chung kan mi puite tana hlom ta chu then fai zoa mi puite Israel marlampanga an mani chen naina boruak ralmong tak nuaya an kirle thei malo chuan beipui thak na hi kan top san don lo ati Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian voin zirtopni a hian UN General Assembly New York ka hanai meka hian thucha asoidon hani Prime Minister Benjamin Netanyahu atrong rum to hlea hebaka hian Ankara in muthiam lo neu na lo nei to Prime Minister ani na nuaya Defense Minister Yoav Gallant nen ngaidani nanglo hanlo nei zeu toa mase Hezbollah ten Israel voitam tak an bei nuwa Yoav Gallant hian Benjamin Netanyahu thirna chu thildik tak ania ama khan kaloti suala Hezbollah hote po hi arang thayang barin nat taka kan bei zui hangaya ni tin halo soi to bok ani tichon Yoav Gallant nen ngaidanin trom hanai thai tak nuwa hian Prime Minister hi atong huai ta hle boka tichon niwia ka hian Israel Prime Minister hian America le France in ka haina tana rotna hansiam chungchang chu changin Prime Minister Office atangin Israel chuan in ka haina lam hi ahoi to lawani ti thuchua siam haloni towa chuwang chuan America le France in chople chilin harang thayang bera in ka haina nei tura 100 na chu kan chang lawani hati media ten hanzo zuina changin Prime Minister Office atangin thuchua le order chu ti chu felvekani towa IDF Israeli Defense Forces chu
amma rom man na an lo nei tuangin an chakna zongjong nen indo na chun zom turin hriat tirani ti asoi baka Gaza chungchang an zona po Gaza indo na po hi indo na kan thil tum kan gol zongjong te ti hlotlin vek ani ma chuan la chun zom zel ani donani hatibok Israel thinrim na hi mitam takten an dema ram sang te point an dem boka Masa The Guardian chuan Israel tan hian du thlan tur dang engma haum lova tuna hi chuan tit for tat move wangdawin in chanlet ton na atheng deuh ranga Masa timasatu hi Hezbollah hote ani deuh zela Tel Aviv khopui Hezbollah hoten missile manga hanka wangin Israel chuan a chanlet na turin Lebanon ramchunga hian nimin ningani jana khan air strike anaya mi somkole panhi lai mai nunna chan hriat thai china po hanom toa heti rol hian Lebanona Hezbollah firfiak polte po an ngoi bik lowa Lebanon sipai te po anin rol nia hriat ani boka Israel am hoin rocket za somnga zat mai hanon kap choka Israel inven himna defense system te changtlungin lo thle lo se chuan rocket te hian an target an thenganga Lebanona Israel airstrike awanga nunna chan mi somkwa panhi aya atlembera ale thumvelatam Israel civilian ten nunna anchan thayani anti tichon Israel innocent people anti poiselo civil meet te ronti hlumtreu tuma Lebanon ramchunga tanga rocket za somnga chuangjat ronkal te hi Israel tan chuan alungoi thak lo mai nelawin thinrim thak takani antibok South China Morning Post in report an pek dan chuan Israel sarkar le firfiak polte in beina ringot nani tolowa Middle East sa indona kalmek hi Lebanon le Israel indona ain thak chhome kani anti tichon tuntruma Hezbollah lampang an beivak na anthil tum war golbik hi kanla soi chiang chelawa Israel hian amang khan Hamas hote kanoi chimit donani antiang khan Hezbollah hote hi kanoi chimit donani tiloma sela anthil tum an soinen hi chuan danglam na haum lawa tongkam sanga an soina mai nin hriata Lebanon ramdep nai vaya cheng Israel mepui singruk chuangjat ta chuan anom na hmuna omngam lowin mun him lampanin an chua sana thren khat ta chu thiar chua ani boka tichon Lebanon ram chunga tanga rocket manga handon bai phone thinte missile le bom chi sang le na handon bai phone ta chu Israel khian ti top vek katuma chumiom zia chu Lebanon ram chunga Hezbollah firfiak polte chale theitolo turin siam hantum ti na hane heti meklai hian US official thren khat tele White House National Security Spokesman John Kirby ta chuan voina UN General Assembly Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian thucha asai huna inka haina tana rodna sang han siam ta chu Israel hian an pom thu hasoi ngei han bai se ni ti an soi langa chanchin kan buat sailai hian UN General Assembly Benjamin Netanyahu hian thu hala soi lawa athu soi huna eng thu nge hasoyang ti chu longai changphot mai teang Hezbollah firfiak polte point inka haina om tura han ngen na chungchanga hian chanlet na hanlap the big lova han ngai dan hriat halani lova Masa The Guardian chuan Gaza inka haina aum chawin Hezbollah ta chuan baipui thak na chu anti top donani ti anlo sei towa Masa Gaza hian Hamas nena hanin dona kalmek ka in biak na zongjong chu ahlo chamzela hunrei tak chung in biak na homto ma sela inka haina ala thlenglawa Hezbollah hi handin na ngaya handingani chuan Israel hian pomma se inka haina hi lotling takin akal thein handring chuanglo ani tichon Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian New York ka thusai nuwa hian Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan marchak biala sipai te baipui thak na kalzel dan tur chungchang soipuin Israel top general te ako khoma meeting anaya tichon he meeting anai zo nuwa hian meeting a anthurel te detail taka soina chu hanai lona kan na thodan tur kan chunjom zela Hezbollah firfiak polte ti bawa Hezbollah offensive infrastructure ti chiatle rocket le missile andana mun kan ti chiat ta chu ti chiat chunjom zel hani donani hati heti lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan US television channel MSNBC tena
in dona pa ngai le hlom jok full blown wara lu hi thil tum ti hlotin na kong hani lawani hatia chutiang din huna chuan mi ten kirlena tur kong han zonga masen muto ngai lawani tin Israel hi avauzui deu ane voin chama darsom pakhat vela khan the times of Israel chuan Lebanon ramchunga trangin Haifa khopui lampang panin rocket somvel anon kap chuka IDF ten Haifa rocket siren hantir roi roya mase heng rocket tahi kathak niin Israel ramchunga poikhoi na hanei lawa the times of Israel hian update na nei zeldan chuan voin chun darsom pani apel khat khan Tiberiale ache vel tang franga te IDF ten rocket siren hantirilea mase rocket tahi kathak an ni nge Israel ramchunga poikhoi na thleng thar haom lawani hantia heti rol hian Yemena Houthis rebel southern Tel Aviv khopuile central Gaza pumpui chu ron tarkatin surface to surface leyatranga leilambok kana ballistic missile mangin hanon kapa mase heng missile tahi IDF tachuan poikhoi na thlentir lovin Israeli air defense system manga dang chatin hankap thani hantibok mase he missile hi Israel vanbo roka kathak nin thriat ania IDF ten report an pek dan chuan missile wang hian hliam tur le nunna chana nom lawa thilti chiat anei lawani hantibok mase hetianga han report lai hian the Megan David Adom ambulance service chuan report an pek danin missile an kathak ke themin meichano pang kumsom pasari mi a hliama mase hliam hi analutuk lawani hantivethung Yemena Houthis rebel southern missile hanron ka chho hun hi tukin jing mataka khanania the times of Israel chuan missile ka thak na huna local hospital ten report an pek dan chuan mi som pasari velin missile ke themawang hian hliaman tura antom himna mun shelter lam rang taka pantur ani rolin mi puite hanchi aya heiwang hian shelter chunga anlut man lawa tichon hetianga hanchi ai velai hian missile ke them ta hi alo thleng ta thut maya mase mi som pasari hliam ta hi hliam na tak an lem lawani hantibok Israel in dona hi anamai tolo viau maya firfiak pol telaka atlom jok ni hantum lawa chuai chuan hanchak na thrui jong jong ne na beilet chu Israel hian athlang ta joka UN General Assembly a hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian inram na turatana hanrot na hi apomange pomlawang ti hi anin ren siak lai mek ani ole thlir tu le ngai thatu te loinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia